Dan dahil digni siya na bash ke pesinge. Ikan Tuesdays si bel katakan na yum dawos in week os ke malutut marsh ke week singe. Metti ke defash na me da katay gesta ke ons gonge ke gastan gadin yum dan in siya shwat fash na me. Digni siya na lakash kat ke proy. And everyone as was na kaiwa klakak sa gingat ke molash nga ako na ingoin baroy pange nak naswiya katagay ni Bryce yak latagay ni lash na uye ka katagay ni Bryce olam god lash klakak sa gingom ke molash ke Lane Fonse ke katpalakin lang silom na sesh kat mol sun bebel singe siag sum malalap ke ngon madal lomin wikat Agnes na sigot laligi oyelar sifena kolegi na naklar sifena en ikat lagi lalmit meglom balay glom epaye lomin kain fakat gas madal na lom kilong silom hinay na long silom wikat kibel singe kat tuin siya kelos na kaywa sa mata ko betunin in wikat ke Aw saying magat sila lain siya sinsiya gas mo lom kasyak tangon lomin wala los pe in kalya pe matanin siya los esang pe tayak lom galam lom na selos. Balol tamalin serle eseulal ke enelos ashwe elitikat pe kay sina kaywa sa makum tiya tuwin akin si uye. Inesamkom infactum yakin na kamakatashwe. Kula malalap na sum ke site si makatash ke nge kasing kol ke kumsang provision sa inge. Na matanin siya fliye aki matanin siya tamlin serle misenge katak fashe in top na ke kenalom. Leilaw yesh leilaw rek malash in main siya na sumin pele na kaywa. Katsiya kelo sama Acho que menas lalos, menas lanikaya, katsia kelos sema, matay nasur lalos, kelos sema sup misle lan fesing epe. Kelos na kaywa sema sup pela biye mol sema. Esang mista na selos. Olem gat lash, mahingin na kawar shirum tari, panang gat lalal fungin kuminda ko, filiya yematom, At the foot of the cross, lalay fong inalim Jesus Christ, ilaksa fila mayangin at kay watari. Well, damnal Driscoll, ewiya, kipay singi, katinggan fakay, kipay Yesu asoslo. Prayo ingi kinin Jesus mitlang large. Amen. Ay, bangan, kulamalab, tigin mga fash na med. Denise, nakmas fash na med, announcement, gumifak marshan. Okay, kahit kinamalap. Mansin ko narala pa siya buying lock na si Wus nagawa sa mawigat kipese niya. Kulokak sa kingkat ke Arslom, Dalberos, Jorim Lakamus nga life ni mo. Kumefliya si kamenan, kikat liya mo, katlang si paing kumbe, en makumashwean. In paing kus nagawa sa mawigat kipese ngayon. Kus ito galim kela alena boss mama sik
Kibalan Belsing in making a fact announcement, ko fact announcement ki casting going along se rela pashayek so logo ke Belsing in fact kulagak sa God ke blessings makatakilin si kyak na sa tamla serle kat sumuela ke weekend ay going orela broy le kusekan na lom si ma elos kin mama si elos inye. Na mai nge kat na kay wai to la fact ke gasling God la ma wo na kay wa ma ta kay lang me selim God lash pa matayin ka siya nara ma wo na kay wa ta kay ring God me nara ka te spacing kak saking God ke mai nge lela kalang lalin che tuwi na sish na kay wa el tamlan sir el finete wiga toyega tagating kan esamal be in may siya clash ka may kaksa clash. Along si paing kum Terry Sue George, kayo paing kumpe, kulamalap kaya shloman, talberos aloha, why kalua wot, kulana singkat kaya nga ko falyang nganwulong nganwulong mising. Kulamalap talberos, kaksaking kat kaya shloman, aloha ni why kalua pe, Fräulein Köves, Gulamalapki, Brian Gasha Felalash, and Atia doing the shake, Brilo was amen. Gulamalap, Ge Arshloman, Befräulein Köves. Na may farak lash ki gasin golong in fact kulamalam si was sa masul ben a wika din siya kay si kanon akata yellow was ke kunagan ke mandeleni ki sete mande daw yak sil niki lon na finen Honolulu kulamalab na sim niki lon na en nemina kan ke kashalom tel kalos pe Wayang pe Tuesday to be Honolulu Rina Lifai, Gloma Labrina Kitchetui, Lomingoin, Kashagat Gibson. Na le Minister Skipper, il Shakak Petara Katayala, ke Wednesday, Takoy ko siya me. Tos to Fred de set de sunna daw yak to si la le Minister Emerson. Sislag look tos to le Minister Emerson il Shakak. Nga sumkapi pe akataya sila taga Santa Filipina para akataya kitos tanga ingos finene na ko sumliye klamalap le Minister Emerson Finan Rino Tegin sa filan la syukak frete kepel ila kulaan na set nga finchakin mga kansyakak tugun na live cast la show ko. Kamal Joe, kay wana sum kulamalap kya shloman. Kaksaking God kaywas na kaywa, insi panafak kulana siwas na kaywa might wiyash machetui in kangasho ke monetary donations sloman kulamalap itola blessings lang God ay fashot na yurum kaya kustin loman. Paingin marshiruk tegin nga flogon at pelo na sum. Kaksigin gat game dignisena ngan wikom electionik na aglin met makom. Sapasa kine ka academy ne loske live cast lasha. Dawek welcome back. Damdal Derisu from Hawaii. We've been with we are Hawaii Marshan ngaglin kumpetam dahil Fräulein Gefeske Dixinadashma Dapeke Inenake Proifinen Awaingan Galseverino Akegom Elos na kaywama kat kepe proy in South la kasapora ke proy lasha asang ke proy lasha ma kat nigun kya na nakmanas akalim yanasis kat finde kasla na ewang ni tayo pesi shara ananas kay rufleshi mo ay fa kung fact na mat nga pangan digni siya na si makat kan fact kya o yesingan na kan we compare ke fact luman ke blessings mapatati fel damle shele youron we share one ngan ye on gorsumla el samte ka vasin kos pe pange kasin kol ke vision jeng monia ke bel mas ke bel yo na over the weekend ko was mit kawa kwi payang aspewe ata pange masi mga kome
Taka shamsham kinta ke Wednesday. In we nga na ke accomplishment. In sewoma patati fin matwiyasha. In kain leksyon na academical ang langkat. Labange ma ara kat finne mas kaf kama kat tia tuin kain ngus na insuk ke kasalangat. Ngalong pesum dam dal frogim bakla ka me asyipel ma kayo klan lem wangen. Mangin akkay kat kewa kadin akkay kat fashionable. Na pa na ngalengan ngan wala tiknisyan ang gasline ta ka kemalutut maasha. Anak ko sa aklian kan Tuesdays na kay wakat pagkain matayang na kemalutut maash. Fin ko flak fashiyak na phone na ke Tuesday Friday sa ukyakle. Kaya ko settle dunang settle na ke yok na ke maluti mata ka si Senrian. Na pa na nga malutut nga lak kay kat katin kain ta kain. Leksyon na fashion ke makatash kain kain. Ito lalem Jesus Christ patop na ke Elia kainin na mga akong aske. Ipel niyo. Wala beti kinisena tamla Sherlane kain leksyonik na academy lapan shui ke kainin cash na kayo ke pro support monetary donation ma ak fashi kat kain academy graphics nge costly ke mga kumakatas kayo. Ala na yok na pa kasi kulo makatlang si academy na si was yok lagi na kayo na singkat. Na nagitaklan makadak fasyo ko every na lang silang God nga ekasyak ki Monday, Tuesday, Wednesday at igris la taka ki tosta Friday sette. Wangan makade aske ki pelsinge fakat nila kya na may lutut si makade taka yokyam singe nga fintra kasin kol duman na shirum o ebe pa pala na shirum. Special nga kalam yoingi pa kos finli na kisfel lalapan simle makela di almegos. First singa longos na galongol on gosh may takane soon for singalia longol mama kadita mate fakulan ngon longol lu longol tolu fakulan ngon tasak ta nage sendrian ke tamul sila la kataya ke eto ka ke romal gosh first akos na ke on gosh mamul ke ngon Sendri school and ma sendri school on ashuan pa efa ikoye ka luti ke geladia limigos fasingalon gos kelongolon gos ang alal fungimo en gosay ka en ma sendri school ak fasiya ko yan tignisya na nga mo pange faklasi la kluoma archipel sing metiga chonge malutu da na flok na room evinash ma si luoma nga kastata komesama ka lang siya kalemye nga in mo transition nga nako yala na ki maluti ma nga ako gimande fale. Alright, kita malam tekin kak second God came pe kum alana akaya bege kalan sa ploman akaya kum tekinistanya and welcome back Terry Sue and we back welcome back na Zoom tekinis ke flok losan classmate lok nga alana for or kailangan lap ke flok losan or ba kailangan lap ke arsloman alawana si was finan lanay be and assume kali na Steve Hilo Paradise Park kayo kalin mo na assume na and ko sa ashwikipesing and nalus finan Honolulu klamalap ke kumwikat peo klansingkat at there is win mo kayo tamalil sa oksilok kaya wala kaya layam nga kinchakinash pe paing lom na si Pagini Dari damle kaya freng pametamlil friend lamilit lawin classmate. Classmate. Nalus, praise God. Nalus sila kayo fact matakosuman dekin and nemar stila finan kuna kayo penasum kulomalap terisu kulomalap. Ay pangan may masibeta ko kasla metlikitekin na flock yang ingoin ak fashe may lut ma akula na sish ke Monday, Tuesday, Wednesday. Ngan silpa na rela paing gos na kaywa. Welcome. Naki live cast lasha. We got in going like ye, ko share ye. Naki Facebook page low man. And mit mo online sombe. Check us out on castingcall.com ke website lashan. Ashpe mama.
kategan sisinsiike kakumkaine ispeke. Klaumalla pangepel si mga flokanang nasildeki nilala kitarm tawa kiluti lala nga flokanolma. Klaumalla tekin bela malum. Lawala dignis kagasya kasasa la alle pangan. Pangan. Kahit lawala kade fast na meklogi comments lows makos dikiem don bos kenge kadin kain interactively ay tayle ki live cast lasha. Mailutut sinagi mandian bange mdawekke. Mailin lungol dolu. Fakla machuos was isus fako. Na keshiakle mariching yata na first sinagi first tolu singa pa simlema may simam takin siwo. Na ay na kimalutut singa akalimia kadalita na asin kenek lu kaya kan kenek lu pa sam se met ke sam siwo klam nga ulki papal nata siya akademia. Fakla in siwo met siya tiwa fashion papalan met kuluk. Kaukuin keniklan met sata kamatan maslon met siya akshak kikat. Elingan kin masaplan lemgat elnan kake lenefong. Elay na sukusyak yogi siskenin fel. Fakt na ke el siya mamata pa akademia giyak nge inin siya wusinge el te mafokle ki el mata kawela papalan met nanakashngak kamet insekus kamet masatan nakla kamet mapileshakat akademia alakalem la met singen el taga analen mataki daliki pitcha ke sukusyak ma fokle rakra pasam mas sam singe akademia kela masi was paye for la el tashalakun or el isus fakokun nara last season yes then I el yakin when el mata kimas was na elita la memawu makuluk elita karangan yan mama sapkin yak singata fasyak lungan samsam yokke elefawan as ko syak yoki siskenin fela kat na samsam kun na ke syak ma isus fakuma akshukshukya ma si makadali ke fakwan ma ko mangen mat 11 na mataka ke el siya matsima el meditates on God's word na sikya ke orela ke oyelalan mail ke yan elita si kasak fal ki malang silang gata in mo sipe na siya blessings. Pangan ma first sinagi first tolu akademia ki el fung yang el ana in sako ma yoki si sen velsago wangen tao lalan. El akshukshukya el me pangan kay ni sus fako na Genek ko aklugangan sam ke fosa ako shipta din natin ke samsung el shamsam ke just the opposite the wicked fosa ako fakla met kuluk elos ti hoinge el opposite el de insewu mata insewu alana kulun kademo me wheat kamema ma alif shashe ngai nukla elos me mamatain o yesenge alana me then applying si wo si ma el si mga kataya ke first si fan ke first tolu amayen mail mata kyan el ten amta wengen kapash yang lal na sinka at wengen anan passion silal ma el sikelen ko ma kadema me wul nga fine vlog tan ke oleng matan somne ke de Deuteronomy longalal gosh first sin ke singala gosh pa akadaya ke first sin ke pastolu first singal megos ke ungol megos ke Deuteronomy longalal gosh ela akadaya na yo ke selling aga judgment mai sikyak ke first megos on gosh ma akadaya kome din ke first megos fakla ke mainge met kuluk evatia tu in nanan ka
tuin nanan ka metsta in walilan machuaswas. On ko fact that the lem katil ita in ganik lan machuaswas and ganik lan matkulu. Narata ka nasikum ako minita la fakki kasing ni samo kesami singe wrote that God will separate righteous from the wicked, kipelin judgment. Na elos ma righteous nge mam dakish was singe. Elos fungyang na ke walayang lan gata. Kik pakas lan gata. Kadita laki papanada siya. Arulayang mata si pai samsam da yoki kachamsam ke buk mata ke Deuteronomy masam mange. Ma evata ka tuko. Paita ka ki kanun samsam ke Tuesday. Dasta ke Pelsima elsia masikein fungyang na ke source si maya relainas fako wubu si matako. Now first stanza, I'm a stanza, okay? But Shamram ke Samuel, Gasimotrik magana pa stanza. When Samuel on ma yak and yak, kama on yak na singa. Na Samuel kasin onin kaksaklash, kasegitang, kapasha, kimemalil kaf kamalas na sinkata. Samuel katfinchige kadin shalik kisoka sa Samuel, kasesh, ki relationship sham las na sin gat papaw. Whereas soka sa relationship lakum na sin matwiyesha. Nakisam sa kong matawek nakisam simit pakachamram ke yok na nakatayala asin kenik luka. Elos mam dake karangan yak ka wulwulan gata patayin siya ubo. Elos matiye at opposite pasikyak na si loske katitala mouljengan el molin ko sinchekus oyan na kayo ama fakuan tiyan awan. Tingnis nga dikiya may panganak kataya ka ekasik lak nagi malutut sige mantian ngan naknasus kumme nagi stage gaslangan kain me transition nagi Tuesday may ngale me ashro akataya loma mayen gom pel na kayo emem pasagum oralan kan sang hakatay kashikat ki makatash ki na pelang ay kakandasyum tignis lumala Tingin kong kula malalap nga ba ngayon? Kula malap kaya kataya na galim si magumrela ki Sam Sukungan and Sam Suko nga live ng mo alana yoktari kataya magumrela ngayon. Si Vesin nangan pa si Vesin na speaks for itself in fact mo may siwas sa si Susfako. Lusen kote lusen week na kanon week na phone singer kata pa siya la casting Fako. Fako ba si Vela lab si Fako lang si ko so nara ikes la na si komin ko in matawagin non ko men Tuesday taga Wednesday tapos sa Friday set siya nga tapos was na siyam kin bef elos kongon madal ba sang ingay na Fako wo nara nga live nga Monday Tuesday Wednesday ilda ko pe ay na ta si fesingan pa nga reading nga nila mitwas isus Fako fruits Fako no rin malansi mitwas il ashkishbin siwas lang God ashinil finance nga long sig naman labke akataya wulom ngat direction niya akataya kishbin etako mga netako na kiperlan naman labtekin nga following ko me finja kumina ako na nga live mo kumako na kidasalan gat kat pas namin amen kilawalap ke kum savan siya liyawi ki no kon sige mantian ngan kat fast namin kinagi Tuesday an fact la matana in Christ Jesus Fako na gospel al John sapta singal me ko first sinagyal ko pa malutut singa ta ka ke kadita la ashi plu ma samsam ke si pa na ke
fine na fakla Jesus pa fine pa is kung na dapat mo el metyukuyesi. El kotela na kewain mati Jesus fako el ko fuela na mana kewa ma Jesus fako tay nesta Jesus fako pos. Right off the bat kim daw akin mga sige fast na mit akta yesi ma ngan kain matawag ikyas nge pa Jesus elita me physical present lalgi elwi matamalutut nge la pel na sa ele mawangin lalakailos nakatito ala arsakapas si kipel ma matsiyok las wangin lalikikat. In this case kiramram saying Jesus knew that his physical presence with his precious disciple would soon end. Nalitala meeting ma eluti yatolu tafong in nash clear, very, very vivid understanding si lalos ke position lalos ma elos ashke ke yok na yuringata. Now, much is given, much is expected. Nara ilke na lena ashpit siya na kalem si inan yurolos ke milos ashke in kan academy ke sak finds mo papit siya si ma esang sholay lang in mo elos matawag akolos le no ka ako la kawul na ke mai fatakatu ko na kinga kum longke na in malutut penasikom. Now I'll recommend single fine bears many crepes. Ke Old Testament crepe will symbolize me Israel fruitfulness ke pel si malos orek malangat fin vela. When pangen si ma sila klasin kata. Katliela met palang sa masla kasi kain maken Israel. Kat pa finds kungen. Election na ikuya lenaw. The massima finds kung ngayon disappointment si mayan fruits may yield rotten. Takata kuluk fako. Mayan efo daltien along inukwe mamay tekyang na silo siya. Refuse to give him love and obedience. Para lamang kung kain liyok ridi ke aisel mekos. Na Jesus ke ram nga ke matlalal fungin abide in him. Yeah, he's the true vine. Na fulfillment may God's plan na sinmetlala. Leksyon ni nakataya ki kat finakapasyang na sin God na isam kisam suguma aksyok kiyak sak mayuguyak ibe en mas kufuenge. Kung ka pensum na kisama lingeul in kan leksyon ni bena diyata ng faksyon ngayon. Na society si makade ramram na siya fin pa na kay Israel pa fatuk kada ramram ke society lan matlalal fungiya in ka inta kay ni siya pa eslakin mo Christ and is united to him as branches to a vine na met si mayukuya nga pa fakke fasing mo kata pa gardener siya elpa the cultivator ke vine na lacking na nagi-believers nga elka in both sincere, elka pelen false, elka sipit siya ma, eka pe langanin anakating mamola, elka pen masla. Na pel si makat living union ke Christ, papel si ma fruits nga, kat hindi nag-fasimit nga vakla, kaslo si ma, anke mga lang si katin, liye ma leksyonik na, may highlight ya kingi pa, si bakotela. Finti Jesus fako in kutayakle. A fin kufayakle, kufayakle, lain na metlalal fungisima me, leksyon na akayakle, ilan juda kala korek malala na meta. Ilena lasima Jesus fako, manil nas la, me, el kapasyang ngi orela ro. Ana intellectionik na orela me in kain fako matakakyaw na compare and contrast si mariklangan fin pa me el fruitful na el kain
ekay nakilin yak il win some soul para kanin mangan na pa ekalem geleyash kadangatang nalikainin e fakusingen mo as joy ngakta yak joy happiness ke victoria la joy il takal ke kat lalal fungi ke kat kapun kes kin la mana ke wa matakan kishangat ko kama kat shak na itala katilash na ke kat fung yang kapasyang na singkatan leksyonik na mangan patako pakalemiya ke kelati alemikos faslong luo nagelong lakos o ye pe luo peter sie fastimikos ngialikos el sam kin na ke fakulan isus fakos yung na keiplan met lalal fungia pa kalim ki may tangit manasis li fakulan ngon na malutut singa taka na yok kadin ito la finsak sugungan fason ko singa fakta each prince that continues to remain in the vine ele produce much fruit tasakta ilma katlima maslangan inanan ko tayakle man la kulukila sak sugungan na masing akademiak in kalam sikum lakat kan capture na ki true disciples il dal do more than just believing ki machisa silvaka isam ki siyak tayo mga nge efo kang akong fact mo katitalem kat kalim ki mafakya kikaslala ay fo kakatena ukwe nakikat te ukwe nga ayaw penda katigin la siya lem nakalmihan pa ekain mugugula siya manakin nakla siya wangin fakot kake na true disciples malalal fungunge kikmachi siya hilfako te kias mo kayo napatel matake el dahil kay Norella they can ask any request of him na katpapa kalem el me elekain esang nasilos na ilus pe ma kapashla le me woyurun le mo kas singe lang siya kat kan ngeteng ala na loang li kalem ke kasi oye milo sorella wangin inkenik makadengeteng li mo me met singe el sham makena akat kan ngeteng di la sisen falkel kakasya malorelaan ilaline na kimakaslan kat fact. Nagimaluto siyang ito ko yoko al fact la me at finamata na in Christ na isus fako siya na may isus fako siya ngayon pakat sam ki may makat na sam ki pelnagewa palang si ma define niya ki slaklo ma fact ki kala diya long elimigos fos long fact la aşkalım ki ngan, aşkalım ki misle, aşkalım ki mongfuşeş, aşkalım ki kalang, orek mawu, aşkalım peki aru. Na pasisel, sifena lemfe, wangin malain maingi, pangi ma isus fako, mai sikyak, sa chonel sam kuna, maki kelatiyangi ma pole la kalemi, pasien riskula yakata yokki, me senria at the somno ke kasimatignis en alfaki intro ama opposite kan pa horror aske room single dolu kasing ma anain takaini singen ma nakimalan fel anake kapashe ma chamram genge efin kafoyak le brunia kleu pakati aklen ke kapeklan matlalal fungisi oye pe yok nakatlige fakulan ngan isus fakos ini pange kase makani kase ka pela apenaki nga akademia tignisena leta kangan kan transition na kiwan still tignisena pela nga kagnasyon klamala Tingin ko lang alam kung mas ki Tuesday pa eh. okay Okay. Pa mata na in Christ Jesus Fako, right? yes Okay. So James singalime Garcian ke algos patekin el wikat ke ngan kulakak sa hingat ke mitligi nga cash na meta ke belzenge along zuse mo itmat ka gaslinge Gerly Tifang kulaman lab Gerly ke Arshloman Lisa Dos Thompson kulaman lab peke kung superiora kin wikat
Jessica Roberta Joe, kayo na Zoom, Lucy Talensay kayo from Kent, na room. Tamay si Cross, si yung classmate lal tamlin sir, depende ko may si kakit, telegas la siya na tamlin lang, classmate sila pangan. Kayo na si was nakakulaman lang ke Arshlosan, ke dutilal, taking nga like alam, lam God Baba, pa yukuya, Christ Jesus pa fine, pa elos na kayo matay nila. Elos sisile. Elos ay wala mo, useless. Nara enzen pa nga kung tene na iskat yang keo. Katin na nash. Katin na mataka na Christ. Katin mo kain isus fako wowo. Katin te become useless. Sisile. And like it. Tamla just ko faka kotayak laliki. Kotayak laliki. Kat palangan. Nara. Fingat useless na pakpaklagat liki sa fine sa kungan. Wan sibesh. Talaga din te. Wan sibesh ay nasibesh. Manbangan yung mga kadilrek at langyaw. Kaya ko lang malapigin nga live yung makum. Ala na, slack langyaw Wednesday. Nga uskom me. Kailang malap. Lumalap ni siya na kung ito lang paikli dari nagi Wednesday kung sa flokon ma. Kaya nga siya kilong kuminakataya tap. Then imit ka kita stuff ready set. Safe. Well, lumalap. Nagi Wednesday yan, kung siya nilan, lalmet lang me. Andi ba kilin longo ulime, kung siya nilan lalmet ke si was. Na si Vegi pa wala pang akalimia. For single dolo nagi single algos siyang Sham gel James. Bukla James agatita ke James mo kilimil siya na mo leil. Tenal isa lang nagi lalalfungiya. Na tukun na imel misya mo liya ka. Pangan pel siya mga conviction siya lang isikya ka. Narasam naman James ale powerful. Pastor James. El paste Jerusalem, ke Church Jerusalem, Apolel for Som, or as any money of locos you in Jerusalem. Na ke first single dolun ke single alkos ke malutut singa. Koshen, kachamnam ke koshen ilan lalmet ke was. Naksensiak singa taka. Yashin maslo was archetek elalmet yero. Ilanak pa ikimulwulal, urek mawul orela kinsi, pasisel elalmet met. Pasisel sige fakulan ngon mga sangin wiyak tayo kityon, kimulututsi ki saptaskal miko siyapangan. Layla nga si komunita lalmet met siwas kawil. Mata ka irin kating ksaume. Nara maasima basa chemils eligiye. Challenge siya yung church. Finbay as true vision siya Euros. Na true vision siya nga, inka nakalimila pay mataka inka siya. Narahil, simus na siya church kasapin. Kaditala church, nakaiwa as pressure. Pressure nga makitakalan nanaklan mo. Ngakin pange, ilalkin pange, katagay ni Ken pangan we makat kaya. Na kain pel singil ka norela masifak mo faction. Anan taurela kasi pakitin nanak. Kasi na yok na kipel singe wangin there was no formal clergy coordination process already. Nara self-style teacher nge kain si na me iwa kalosyak in claiming mo ash wisdom yuralos. Mas pusya masih ke week tarya mo sin kekin masingan mapenaki pegas madalang ka kesi John si elfakla sin kekin mo fak mo ngonlan ka tasiro na pa masingan te kape in sin kun metu di mafak mo ash lalmet mo si mga sam kun matakan siyang asiro
Ngayon kasi teacher si Vena, she can self-promote brand lao. Na yes nga kain that gain followers, following lalos nga kain she goes di Facebook nga ma like, click, views kanin mangan. Kain orela pe usina siya me pumnolong kasing how to lie with statistic kat kan siya nang guys na kila siya industry na promote kat. Pangan masih siniginal fakla. Ngayon mga kan rela kasi me charge ka kasi pockets kasi umarelangan orela matlalal fungyan fashion league. Naki James jam ng kacham ki New Testament nga New Testament church nga asna sana katkain finsum na ki me orek ma saptaon gosh katkan sum na ki siye Corinth sapta si katkan sum na ki Philippi si vasingalit coach ka Philippi si kum kan read ki puk tolu ki oleng sa siyangan kumeli na sima Shamshama taka yokyan ba party spirit kasiw mga vaknen. Napa Jesus eluti ke metoid ko siya nga kumin ka na shiki kadinakilin teacher pa teacher sta. Na si oye mga kum ekan liye teacher pa sta. Bakadin liye na ke oyen mo lalos. Good teacher will exemplify good life's disciplines, activities lalos, actions lalos, accomplishment lalos, election na kesla, matanin cielos, matain kandila, matalal fung ifkasingan. Na, ara kalim peki, masidel, da shamsham kuna yok nge, good teach, mawuelo saran, siya kum kain, leksyon ni contrast ka kapsya na ki oye may tako ki bitterness paano ki kanji man nakatin linger la kanan alamangin isen mao kana ki oye ma katsifena iwak at mamakat akfasya papay pangan ma malutu sikat kana yok na siya kaya nangasagak na kay si example ki kay si for single dolu fashion na ki signalay ko na kalamiela fin ba na kay single dolu true wise person Mitlan mit pais el demonstrate elakal emi ki oyelal ki maida ki Christ ki oyema el kanak fascia namen ngafine fulok na ki Belgium Paul Silas sum indutifinan paraya kan sumne ki orek masingalit ko sin ritike Belgium los lutiamo mit wingane way scroll am dali matala fak nge ka fall na ki masim na ki scroll nge tanapay napay na ki katluti pe ki kasin kulo som na ki peblan riti liye na ki fos ngen na ki makadakatay ki kayan fosi nga lakos to ko an fakla tarak ta insyong fin sisis la ki sok siya nga and then ka ki si fena nik kumrek magulukin kusyang mapay ki kum kon kun lalmit metlong Being bitterly jealous is misguided zeal that result in contentiousness. Kung di anay nash, may ta syolle, may ta mulilalom sa asesi, may ta promoted ke job, malak kumin wiyeng anak ke pray, kaksakin, in siyawo winta kake. Nga kumin te bitterly jealous ke mange. In wangin na nakatin sa orela, kasi makat anakatin sel ngai ka anakatin alana kalemila kadin shekuske pasi ngala ko sa mam gayokan lalmet me doing it ya mata ka lang me kano ya si mga kadaygis ngel akos ke de mata ka kilalmet mo si matkan ka sa ong a malan fail di malan ngon malan devil sources standard of this kind of wisdom are from the world not from God Pako maliki teacher ma etiloto yang meta in kain masayak kilalal fung ikapek. Aynan si Venus na samsam ki lalmet mitla. Ale pash-pashle na naklan kain mitngen. Just scratching the surface. Mga timata ka ki spirit lan God. For singalon ko fakla yen mo sok
En non ka kesivena we, force e kainin makulit na kayo, aspe we. Te mga na nakataya, te mga rocket scientist kaya na nakataya la. May sefin, sis lagin siya kuske, jealousy, self-ambition. May sikya ba, elos, asham-sham ka elos siya na, pel na kaya, ngapa, mo, kasingin nga, malan ka. Fin del, tsema, karela. Elos, fin lilash mga si wosikyak na sin mweta, na elosin, me, sige Nicole ka, siya nga sham-sham kun, they cannot stand to see anyone else in the limelight. It's unfortunate. Or have something else cast a shadow on what they do. Kainin wisdom si mga kuminin na nashukum, the wisdom that comes from heaven, el pure. Fruit ke ay mem, mata ka yurin kat ke. Nara, ini na nash moral, ini na nash mana taka ki mawo ka ngan, mata ka ki endecrity, inda ka na si kum. E usi na si kum me peace, si mister si inner peace, maya te shikatelig, a maya kain orekateni, masay ka tiya kadinggan takeni. Fellowship ken geniklan God. Sincere meaning, ke me masinge, liye kong kat fin kapsa masinge na ke, fin pa material makluksin na siya. Na, nga akong forgive that person. If, manasik ko, temansin masinge, main talekat lain makat kan, me, may saslak kalimilakat malan God. Ay panaki, nanakmanas na si Los Tia. Pangi ko siya nilan, lalmat si makalimiyak ki masi, ko siya nilan lalmat ki si was. Lalmat singan mata ka lang me. Finga ko mo kadita ki kaslan ka ki payapala. Hey, akalimik ki kasi oye ki makatara. Cheke ma, oye makatara ma. Ala na kalimi na nakash nga klasha. Tigni siya na nga tuwin siya nga mo me, ala na kalim ma siya nga, era ni, balik screen siya dik nga. Tui, you were on fire. Nakla nga siya, yun natin ko, makarasong na ginasafla. Oh, right. Kulaman lap teki. Nanay kalim na ba ito tiluman. Kulaman lap nga paka on fire. Kumbini nga postmate mata ko kay taga kay nutiluman kasi penilos touch peke. Arang Kaksigin God. yes. Ake flia ko min maliye kaksigin God ke akte na kalim mal usot na sim lalmet met lang meke. May rito fact nga lalmet met lang me. El matayo masimit lalmet masimit ki lalmet met lang me pal nice. Enda vekki nice na ray ashmisle. Asho kak ashkalayang maingin kayo akalim ye. Maludod sila ke Fred, ngayon siyam kin metluti sa to. Pakan ka ta fa, kumagate kan diye ke. Diye la, metluti singa nil faka. Pangan ka ta fa ko lang ngon, makatesang. Kumpasyan la pe siyam kin yan metluti. Met pala kikiya, misingi, wangin met palan mashlosh. Metluti pa sin mashlosh. Тогда malaptekin nga te akyoki gishupinale yok. Live ni matakolak kita sta Friday sete akaye pena faklum nga nala. Asi to gamit tui. Lamalap ngam tayo yak tosta. Tosta may read slash kita tosta nga Medigi ko malap may makati na kaliminingin na pa na mark malap kay may lutlut wowo wala lang surat ni sa kulo ki kasin luti kos pataka kas la metliki tiginin matawag luti na may mga post nga may matakala na touch ki luti lalan he was on fire so praise God sing God seligi pa gulo malalap nga riti merit na ki Wednesday kalim lakati na pal na kaya kati alumay gulo na malalap kaya kati na lol yet kalim
Glaumalab selegi eldalik lutlut finans UHilo feitsib nadal Ionestenar en kretle UHilo posisel na pa dagawi filia pashael. Normally got fin dalik lutlut na kita alshangas kilongin mit luti ma. Lam gadel flia so bless your heart selegi. Glaumalab kerli kaksaging gat ngawi koming kaksaging gat ke farak na wo ulal dekin. And now, kachwang na kitasta. Tasta meritsi kitasta ngayon. In fact mo, si fe, in fact mo ngon, oswe, siye me wo fako. Ngon oswe, siye me wo fako. So ngon madal, oswe ime. Oswe ye fako na ke siye me. Isaiah, gadash ke bukla la Isaiah, Old Testament, Isaiah doing on luo fa siela na ke longol. Kisabta si metliki na Isaiah ngan lim ga de la kalemila. Sabta doing on siye, doing on siye, lim ga de la kalemila en Assyria sain palan be singa en Assyrians kan bam owe lamit lokalok landalik na dinishay ngan. Samek la tadik na dinishay la kisipindik kikilalos na lim ga de layla. Itlokalo ka ko uselo sanan show na limga de election ya kalem ye ke bala la ya ke sapta me gan la Syrians gan en lalos and los eva kanaus ya le ke meun dia ke kolan met we eva gang de ke meun mukul vars lalos nga en eva le ke ya gutak la na ke kos Toko siya valet makatluti pekias kolyak la na seriangan. Ilo se fa kaing le kishipin sangin lalos. Ke mayun lalos ngayon. Tonin fong la lalos kisangin kishipin makadalaran silos ngayon. Payanang ilo sin tonin fong la kaing na tolya flakin mayun lalos. Now, Liam got now summit lokalok landalik na dinisyon. Not only did he do that, ilolela benaselos la arsito ko siya sa efa mga paye es was efa fli etaka na yerolos. Na pa fact ke fosimit ke sapta si mga tash kaya pa sapta tuwing uluo. Merit na nige. Sapta to yung luo ki Isaiah. Fak ma siya siya to ko siya sa mi may tlal. Was. May kulfalet sa yelan matan fel sa ro na noin ko was. Pangan ulay si ma tako ki merit singan ki sapta to yung luongan. Na to ko siya was saying Ashmod kaya ki study smart lagi pala lalay siya nga. Fak mo ay siya pala ki toyong tolo. Tota komit lagi toyong siye. Timeline nan ba nga siyam kun kaya. Aro sa saptay gashing siyam kun Assyrians invasion of Judah. Tasok to ay siya sapta toyong siye. Evine pangan fäga na bellal tako siya esagaya pangan. Se tako siya esagaya esi tako siya. Sana na urik malala alas was yamatan God. Il pa tako siya si fak mo il ekos il orana pa lang silang God. Il aso ke saptangaul gosfin lang si somriti ke. Saptangaul ke ay siya. Il fäste kun langs line God kalim yun na nga si was paye na pangan mot kaya na aspe mot kaya mo great grandson sila nga ento ko siya Josiah pasmonya
Tashokto, kimut kaya koingeo, fin esakaya in bellalan bashmonyak na ito siya esakaya na ilakpayila prophecy singin. Ilpayakpayila prophecy sing kishupin anaking afak. Ilpa toko siya si malina si was rik mala. Mukukula ka oya lalya matayin kahit. Wangin siyemit lakayil katakol. Ayana kolyak lalan kishupin si was yel. Nakadangit lalya takolan lim las Jesus Christ toko siya lang toko siya. Lail patoko siya si mafalet lena kolena esi was lena. Na imbala lalay siya inge kilamaya ko inge na fos yana na kisingel siye. Yana na ke longol banga kumesham jam kin ke tostangan. Pasiala na kisingel siye el sham na sin matayan ko sin sanging RRR. Singel lola na kisingela ko fact mo ilo sin mourn the land ko ilo sin tong ilom na kaywa ilo sin tong kishipin mai fata ko na singel ni megos na kilongol ngon madal emain se wo singon. Na isam si fesi lash ngan vak mo ngon oswe si ime wo fako. Kishamjam lalai siya ka bala lalai siya nga fosse la fasho anaking already fosse luo patati na din il shamjam kin bangon elosin tako kula na ki mau pe mai tako mayin layum gat ke la usit ako siya saying ngon madala fa okwo kina felo so elosin na in kula in si elosin going receive blessings kingon. Apa kanon melutlut singin nara faro ni kiya matawak na sham kin kuwas matayan sa mol kin mol fushash e wangin mayak force nga ye kuwas porong o mga e fako sab ko sin sewo wo inge tashok tapel nga kiya fasho Kuse palakin manaupe. Na pa sham kanya kaya na kisingin mo. Kumus matayin ingkan tako ewan lawa yawas yamatan ka. Taknas na si kusa. Sarap la nugnug lawas na kumang nugnug inasar lawas. Nugnugin lalo lawas. Nugnugin paroy lawas. Ingkan ni tekla na kayo makuluk giruwasan. Matiya fal na yamatan ka ta. Mayin mana upe pa ito ko. Kung finili mo mo lumingin na. El mo kuwas finne mo ulfashashing na. Tapos ang pensa nga kaya fashion. Mana upe pa ito ko na isuwasa. Kokul efe kapaking nastron mao. Lamayak na kaya mana upe pa ito ko na nastro los may ito. Fosse kisingal dolunga el fak mo. Inge kokule me fak kapag in en lon mitlok. Ilta ko warne lo silosin kulain sielos may ngon matal ilatia matakin mafok. May los fin mata nage comfort zone lalos. Elos tia sukin matake si was lang God. Na pensi mangon el dagong en elos tia we sa balakin. Main siwa wo sayin. Nara elos tia we ashke isus fako wo. Gay melan God. Singa lola na ke singa lagos kishipin Assyrians nga lokalo kimit lang God nga nalim God in orik maging situations and insang ikes la madalos in liela God mo kaya na pa finjak si fan na lalos inga insang mulala ka insang si kosak na silos naray si alda ko si Bashing God mo kuwos inga in ako kuwos le ikolla mama tia fal ko sinarangan o ngit laliki oye ma etie fal ko sinara is it really bad to live comfortably mo may kalmen faklalay siya kulukla dahil matake mo for shash mo una Tashok ta masima kuluka pa fin kung mata wo buin siyo
na sum fresh mo lom akum pia mo ulkin langs langat na ash makuluke. E los fin matain mo ulkin langs langat. Na kalme ba mau pe mai tago na yarolos ngayon. E los ala kay lalim ka tila wela los in ala kay na. Na Benzimael decided to pour back the Spirit of God na si Eloso. Eloso man tayo wakin ko in oswe fa ako. Pa ime si Shamonya ki si Fesi ngayon. Mol misle. Eloso palakid mol misle. Fasi nga limegas na kilongol. Kilim ka tilo lela si ito ko siya si was in lame imit lai ngayon. Si was lan toko siya singen by igeslan gen iklan lame God ingon okay mangon madal na fin wait lalo. So I say I like kalamina sindalig na din talig na din yung kating besing and katalig na din yung Israeling besing. Ilos finke na we ace main se wo kengon madal. Ilos ene noin ako lang mo lalo sin nice. In molgen langs lang God. In mol mista yemadan God. Na ilo se vabalakin main se wo sin God. Through Holy Spirit. Mol mis lamakay na. Pailo sa palakin king online God. Fasingalan kas lang kisingalay kos fact. God ila si vilo kay mangon lal na fish. And Moses left a falokya. Wo fact o ko wo fokya. Going to be yok. E email e uswe fact na wo. Mapay mas was makay na pa reka. Sin may plal. May plan God fatty e na si vid force niya. Elom zelo sa famis le e okak. Pangano layla si ma e fata ko na yarolos. Kipel si ma lame God el sa pa ma toko siya singen na yarolos. Nakot mi sing if in mol kin long silang God. In bene na kaywa. Ngon matali na ning God. In bene na kaywa. Mula siya. Sisis lagi mawawa makay na. Katan mol misle. Mula siya. Inganin si wawaw kak. Finne ben mamaupew tako na yaro siya. Kata siyak na insi wawaw kisipin katlalal fungi kilayim katla. Maupew finne tako by to fight our battles. Kisipin kat patayin peol. Lalal fungi la siya ni Neil. Ngon lang katanin kat. Pangamalutlut si ma ikeklan si kita ostangan ngan kain faka ka na kimata ko na si ka ngon oswe si me wo fako. Ngon lang God finashing God. Na ime si mga kumashkeo. Fako wo makay fan na pakate producer. Genik lang God makay na pa ikalan ke mo lasha. Pangamashir kita osta Tegin nga verloren at pela na zoom na nga use frede. Contingency nga lipsilagi vaxilome. Ta ngan tigan tayen fok. Abako nag-vaxilome ngayon na makum relagi accept silom ngayon na. Pangan. Inkay. Pangan. Nga mabangan masing ako mini akes makinyagot kayo Na digini sensi be masibe me ngaki academy vakula we listeners last nga mat we kat nga nagi ko academy nagi sapto to ngol siya be to ngol lu nagi to ngol dolu siberela kai si shali klum ge fos ngen ara ge ngau ko nga me ala we kom ge galem kun masima ke kom shmo ngen ta na oh my goodness toko sha sing as a guy el toko sha wo si sesala in balan bel sing ma katlima skena le na faski geniklan god la shulba da grandson sinada ngan chosaya ele tayak pe mo el si be toko sha kat kana klamo gayan malran mo pe la ensi mata kana sikyan pa kom akatay yok na ki
kung fact nga na Depa na iklima semuanya ki yeit fuko sumda silaisia mediki sustelan le mga nakimamanga kom ini na naskem singi. Yeah. Panganan si mga liye tesis Wow. nga dutisi lom nga gasmata sila ki tesis kada mo Nakipelo. now kada fa kaya gasing this a contemporary naki ma Pay na pay facts and lem ka dilito lito tari mo large guys ye la daw exaf la large guys na may lut nga il sang na selos sa mamda and I goes fact commentaries maingi pang nga klala maingi to kala natin na itlang mo large mising Mas maior pa, katinta na ako la insir. Mas yok sa kimalut sa nga baba, kila la address yok matayan. Ifo ko il ta la address yok matayan. No. Asi sila jam ram gudia kumtain ki pe No. mena. Katito na matayan na tie mas mo nyak se ilos tie pe. Alawak. Shock yak nila ngin ko in pangan topic. Aki puk sila lai siya ngayon fact mo kuwos matayin sa mo will for siya wangin mayak force niya ye kuwos. Di min matayin na wangin makunelo sa saya nila nu si talik oswala talik na sinukul tamayalan na il wife was na sin husband. Na il jam nang bin matayin kuwos sa mo will for siya wang mayak force niya ye kuwos. Fin na mo lo sa ingin na looks good. Pensa nga kaya ito kaya mao ito ko pe. Ako kumle. Matayan na yung matayan na yung siya niya ako la. Kisyo bing ilos pa ini na yung tu ko. Ako la. Inis ngon madals ngon. Ilfin fuko ko na. Magulta mela na fuko ko, right? The wind beneath the wing. Nga sumyok lal na matay. Nga matay nga non ko na. Why are we being addressed like this? But yeah, praise God. Kulang malap ke kulang lal. Cleansing God. Nakatsuwang na ke. Kaksagan God came. Ashtamit. Kachang na ke Friday. Friday el book force. Cleansing God. Ash ke meto. Ankelen yak ke fakolalos. Fakolalos by fakalos yako. Na si fesingan fak mo ankelen yak ke fakolalos. Meto itkars singaw limigas na ke longol. Lutilan laim pa meto il shamon ngay in lutina sin metamalut ngayon ay nagitamlel just kalil fak pieng ay hindi ka ako los na ke pensila wang na ilawangin in mash lolo sa nara in fact mo tamalut dil kinay losing kain akulen may pala kikiyep na beto il tafilain sa most lang may reach ngay mo kipel si machisa sila may araluti lang nga nasin may tamalutit lal inakalosin kay nakilan in mashlon siya may pala kikiyep siya may pala paya singkat sa taga singkat may Nara ipluo nga long seretic na kay ipluos nga megas na kelongol singa megas nges nga lal kos lem Jesus ilvak malikdiye ko siyang diki may pala kikiep na singa longol ilvak mo akilen may pala kikiep kiorek malalos. Na book force pa nga kinutilan leming ilakalim yok kisiye may India na noon ko may tsingiye. Di matawag yan sapta singa Dawag yan sapta it ko siya fact mo. Kung sinti na naman ko, menti malasin na naman ko. Di malowos in na naman ko. Na, in fact mo, limgat mo kayo na. Limgat mo kayo na pa kayo na naman ka los. Na naman ko siya mo ito. Nara, kilda ko na ke fosinga limega slangal jam kun. Liye ko siyang liki. May pala kikiye po. Ilosin ko in, Jesus ilvak mo,
Kos liye ko siyang lagi may pala kikiep. May pala kikiep po. Elo se tako atelos tako ke aten sheep. Tusok tanon galos. Oya na wall flame nako. Na elos nuk yang ke nuk nga den posisel na lan sheep ko matal an orela atalosin matal nanak lalo sala na nanak lan wolf lem nak sa makalme pa na nanak salalay pa ni nelosa. May pala kikiap issue sa ngayon na sumonyak na ke wala yung mata me. Naro ke lem chisa seluti ngay elke na elosin tiya lay la may pala kikiap in kiap elos le. Elosa ta ko na yuro was il vakke merito ma elosa ta ko na yuro was na laman shipa na naklalo sa laman na wolf flame na. Ta shock ta. Fago na rin palalo sa pae fago los yako. Elos fin mai pala kikiep se kos ngay tang liye. Liye na ke fakon sham lalos, fakon paulos, ko fakon rek malalos, nanak lalos e fuk leke rek malalos, nanak lalos e fuk leke fak lalos. Na lame Jesus eluti oinge elosin ko inakilen. Pakisingel yalan gelongo elosin ko liksyon ni akilen la piye payeyen Milos fakngan. Biye payeyen oyen maitsingan. Pai faka ke fakun orela lalan ko fakun fak la lalan. Siya John el shamjam gun be testal spirits. Kadin shike. Kadin koin ngay tangin koin liye la paye maitsingan il mait fakak payelan lem God. Nakan mi pa me Jesus il flock le dile mo ka din den anon ko. In mo ka din nanon ko mo it ke fax lai ngayon. Mo nga ko min di tafong le. Ni boss me ke nga riti merit nga boss ma luti ma ta ko fact mo. Interpretation ko langas lan mo ito ke merit nga mo. Bo na kung kayo nanon kalilan. Kung kayo narela judgment na sinmate singan. Na sinmate singan kung minorek magin judgment mo minsang contempt ilya mo. Jesus iljak na tuko ke mo katin tinanon ko mit. Na nga kumera fa ka. Finmate sita ko na yuruk kung fakat gas lang God. Malag kumingay ngay ito la may singan fakak paye. May fakak paye lang God pa ngayon ko. Il sham whale na. Il sham na ki mama anin si Felan. Na pa Jesus la kaya talik na ko may tamalutit nga nin fakla. Kus ini na ini toin ko nakilin la. May singan may fakak fakasi by the fruits. Finash fakon ngon madal ki mol lalan ko ki rek malalan ko ki sham lalan na kumitola ngon lang ka ta sinel kay me pa el may fakak pa yese. To shok to even wengen fruit of the spirit in rek malalan ki ngon madal. Enake menutit sila tekin biya nga. Fin dia da ko kinais na skalang o kaklong se. Nakakumita tayo la dia admiring God. Dia admiring God pangon sen. Mata ko ki itayak na lalvin vela singay. Na me if me nga kumero ki kain singay. Dia malak kuminanoin ko kahit makayena. Ki nga kumitayak la dia may fakak pailan God si pangano. Walk away from it. Nimit long, nimit ace. Dia malak kumin na noin ko. Tasok malak kum, inusin na yimatan God. God 11 na noin ko. Nara malak kumin paroy ke. Insang na sing God. God 11 na noin ko ke. Now, does that mean anybody out there, mara makuluko, katek lamo may pala kikiyep? May luti ngay, mana na sin may matako faka gas lang God.
Fin pangakawag si lo kumsun na ito kikat. Oro rik malala ta wengin long sige. Nga kung di ka ngetang niyan mo ilmat pala kikiepse. Nga kung may ninayin gas gas lang God. May dutit singa ta ko, lutilan lem Jesus Christ, ke may dutit singa fact na si kumising nga kuming kain is India sang nanon ko may niya kom may na kayo ahin kan cash ko din kan sang akilen mapaya yuring God masato yuring devil me nakikot na kayo mising din may cleanse up lang God na inin no nga kuming kain akilen la may fact gas lang God singan pwede may larawan ko sa to. Eka date of ka, fa kunrik malalan, findia pa. Finimanin timutan sen, date of ka fa kunrik malalan. Sentence ko na luka ke shamjam lan siya may nakakumita tayo lahash ngon lang ka tinil ko wayangin. Pangan siya fa ko mga kumkansa ko na eko. Finda ko ke nanakuluk sok ena ki mawawayak pieng ke James ko floklen ke kela dia de me gosh maingen na ko pai kashi ko nga ko mingoin itola ay pala ko mit fakak pa si pangan ko mit fakak sa to se ta isam na nga ko mulin mo ite ka to ko foto le na kelong silang ka pel na ka long galang lang ka pel na kayo Narorek makin lan mit mata ko lang me ay na kimilutit si Wednesday inorek makin insang discern la piye ke paye ko sa to ma may tsingan faka ko titilan lem Jesus insang gasho may tamalit din pel sa pangay na to ko na si kumising nga kumingkan rek makin pe insang gasho ya kom katinde kiye pa yakle na kenek may kulkat la na kitole nga kung fin matari ti pa pala ka tinito la me fa ko na rek malang ka at nakate ala fashion ka in fact la ko ngaitan liya akilen la masingan masingkat ka tiye pangay mamarshiru kang kulakak singin kat ke melutlit singa ulayang sa pangay nakilen ya ke fa ko lalos fa ko ma tako ke rek malasha pa fact kat ya ko Kapan Fred, titigin Tignisya na nga, kaksyakin kat ki mana ki pumakilin peke matauyak nge. Rasin matluti, araluti lalo sana matluti siwasa. Tarak talo sarik ma based on their motivation na ki may cash up, $sign, bang power. $sign, fame, power ba. The Minister Emerson siya kulo malap ki kung we akon ye lutina fanen sila tignisya na nga Minister Emerson kasi nga amen na besirek maganala na biblically ka din sisin kima doctrine malutiyak ngayon Eva George aben na asata sa DSA singa disa tamdaya jilash nga amen kulo na singkat kaya malutut siyan kulo kaya kataya na si nakalem siya malutoy lawi ka arlen na taga fall na ki masikyakin pensingi na nasimti kinisiyan komra ili siya yang bena nagamuin seulak pangan na dahil man pangan wang lisina tamta lisina pangan seu na baya pela ka pangan William family pangan Hey, malap William. now kulang malap jimos ke mako sa project nga kaskalang el masai metlalalfungin kain fastring peke begunje nga in fact mga singamta angol tamal shirle manel met melem in fact pelal met melem ki tadalagas nge ati kini siya na met pemelem dal met langi na el pakanak malutut siya nga na met chul lash melem chul patar melem ngam da fact sil tamle lipan la shuli in melem ya malutut siya ale na kalem wangin makadaka sul pe kasin konak ay gila wala dikinis nga shoot ko na kain
me aksa lagi masih kisah tian bae Au pangan litisi makat lalvingi mo takasaf lagi kanya kaya lo man la kilon singkat ke kata sun pes ngayo. Si pes ke setting ngayo in kata forlok na ke ulayang mata. Si pes ke setting ngayo fak mo arslan god si fak owo. Arslan god si fak owo. Merit nga arske Ezekiel agos si sagdo kang alit gyos. Ezekiel ang alit gyos fos sinagay gyos oye be fos singan luo. Merit nga tako challenging na si Keshipen el Rick Magun el Shamon Aramase. Narale yun sa kain yok bel nga sislan kengan kan suwak la me si Shamoniak. Me kate of life kan gemulash mi saying ya. Namerit nga Shamon ge Ezekiel el da utek like utek like ke 90 bel nga sislagulog ngat fana lang ke lang afak mo ko sing flopland ke ay siyang un sislaglog sige lang ul pangamot kon ke narangan make that correction ke lutisalog ke tosta ta lutisalog ke setting sige lang ul pa sham kun yok ara masi masikyang sil sige nga sige elwi ta sho utek la na shomon ki pensima utek la los nga ye sikya ke ye long le me ga shte ko ne los utek la na in sho na el fak mo ara ma singa sikya na sel God elusella na in si feliz shail flilia fin all na flight so ko sel fak mo kil tungait la lieng el nget na le el nget na Ingrid li lomna bus ana in Lamont City se pangan faxilal ke na ke kadil kolo lang inapkran yang na ke li si mukul sa rumay na o siya Bronx na may saying pa Ezekiel el Shamon ke fossi fashion ke fos fossi fala min ko me fin riti sapta singa kum aske nga in fact mo na mukul sa puenya falokla na kenien uchak na ke temple na kung fine tiye ito la mai mukul sa Shamon nga na pa nga kaya kumingkan falokla na ke sapta ang ulfak mo Inland aksinga ulke ye sa pa ye aklongo lime kosh. Tugunutak lakot na in shaw e ye aksinga ulakos tukun shaw in Jerusalem. Inland se nga palagin kolon lim katon fek. Elusia laligien se inarama saying Elfilia we Jerusalem in fel sa Israel. Afilia we fin ko all na falet. Ngali lampes pesi mata kaya na laman city. In civil kolya yang inapkaran kata nang aliye siya mukul na sarum room. Kaya na Bronx, mwit singil tu ke siya matan buda shuok siya alinen esakosak in Shigashak. Now we know where we are. Na mukul se pangan daw ken merit silash ngay. Na mukul sa penya falok la na niyan uchak na kitim balash kiniyan uchak ko ash coffee niyan uchak ko esara na katalab matembal ngait na we. And matembal ngait na we. Sis like look. Ngari guessing di siya ngari tangan nga peace car like Talaya lagi senda pangan me matay wakian merit singala sem gul sa ka cham kingan na sikyak pel nge si parang ariti Ezekiel ang ulkulon singkat ke simla na nga kain riti ramay ngi mana kayo ko ke paya pala infel soror meliki temple pa fosin gilime kosh eh tuni mai nge akwo ye pashen mukul singan na sin Ezekiel pa on gosh lang gosh aksa feel like fosingan luo
kateteriti algos na gisingel siye. Manas payak nga ko minara katekos. Na Ezekiel liye araramasenye se akkalemina silki kufsi sa sarorma di kitempala. Kufsi nga sarorma di kitempala. En nako ma kufsi nga sarorma weo. Kufsi nga ma sarorma di pashala o. Ashmol we. Pangay idea si nga kumeshukke ke araramas mashamonyak nga. Kimanshamonya ke fos ikashing nga kumin go into details. Fak lalieo la isigi lalien kofsema shikajak li fakke shikajak se me da cubits 1000 se langasit lang gas ko siya la siya mayet lam foko nga nga kain mit sima ke so mala galim ke shka sha ko arang am da some research ke na some research ke close enough well cubits ke Egyptian measurement cubits 1000 se pa kasi ni siya fako it equal to 500 yards so we're in close measurement ke fak ke gas ko siya menga siya mo nga mukul se maili ke arama singan kolol la na matan eni ni uchak ke tembala na ili ko se saror meta ko ke na ilu ko la ko singan ni tata enzi mata kak ma we mukul singan sa palen fale ke na miti la fale ke ngan mukul singan ke ye Kimishikashak na talan, loosen yet lamfon ngol according to our Koshayan Bible. Nagigasing lisa in fact 1,000 cubits, which is equivalent to 500 yards. Na parang we are in close range. So, panganen suk tempakyo. Mas tabak tempakyo. Nail chiki yalam fogon ngol yet, nail sa payalang Ezekiel. Fale. Na Ezekiel el delie mo kayo na ilin no len fele ki kofsingan. Kofsingan fak mo shikarak se me da takone ke engolala pukuniel. Kushikarak se pe nail sulpe mkulse sulpe sang takone ke nis la intel. Shikarak se pe na mkulse sulpe sang takone ke in full well. Fak mo shikarak se pela ako shil sulpe na sang shikarak se na. Ezekiel el degan si befalike. Kishupin lal arla vakkimerita marla na lali arla na lal. El degan falike except for swimming. El kain kof ke. Kof makay na pa el kain na raw. Nali vakkimerita mo. Ezi viljuke yet lam fogon ngol nakatalep na kofar na lal. Ngati going fala na laya na sayin kof na. Na ilvak na si kommet sa kawil mo la tuni may ngak po ye. Kasi ko na kaya yan. Napangan faklan mkulsingan na sili sikiel. Kommet sa kawil mo la. Tuni ekwoye. Na fasikas tagata na in fact mo. Na mwit se foloko no lane woye no. Aki pencil sun woye no na liek la. Sek na pakantain pakap ke sisken kofsingan. Pangay fasikas. Na sumni ke fasingan lo in fact mo. Kainin sek mo ashfako ke. Eva kapag painfelo kaiwa. Shakeo e fatiena uli e fako ke e fatiena wangin le. E vash fako ke malim na kaiwa mayin saki nye. Ek shoki ek ke kof masaror maliki tempolo. Saka e vaos we fako memongo. E shake erik makinya kinakaila mas. Lan maito. My friends, pangan lusa la pake marit singan. Na panga vakin sum la challenging na sik mayin padangan ma fak ke marit singan. Pasyo kimanga sum reading o paroin singa din kesan siko. Nga share na sish keo. Kipil si mashugasha nganitek yang sil Ezekiel nga in fact man sang yet lam fogon ngo lusen kof tagote anay paguniel ilde tu na nga tang ilin na mukul sang fale ke kof singi
Goof singen il da go ge Zechariah singa la gosh pasal gosh vak mo Goof sielen eva ma da go goofin mo leva soror miliki en Jerusalem Jerusalem nga kum sa ka long cham kin yak mai lan ben fe lo a ki fo singa lo vak mo sak ma ka pe fe in fe lo pa sak ma ka pa wo sak ma ka wa ka pa wo vak wo e te tui Shake o Eric makinyak na ki on wala met mas Jerusalem ke magat long ke merit ke Bible nadas ke Old Testament no pasi met ma fakan pa Zechariah fak mo govin mo na ma soror me Jerusalem me eva mo ke tafo eva mo som to the Dead Sea at tafo mo som na ke Mediterranean na pat fak ke fosal ko shfala ne ke singa zima te na flia ke nga ko min reading Fak mo kuf si masaror me ke maisigyala liagyara masingan ile som en na kayo magkufsingan pasyalangan as molwe en makufsingan de pasyalangan iuret maganyak nagisol makayana il som de sun kufinde na Lorela kufonot le ila close ye kuf mal fala sungan Kikak lang gof singa nila mayak na coffin mole singa kumita na coffin mole pa lem Jesus Christ gas lang God pa coffin mole na kisiye mayet kisiye liliye itakyang na silchikarak semet nga nilchikita na pa na kiniyangan ak luwal chikita pa intail ngan ak tolo chikita pa lang ke waste lalan ak ako chikita na iltikoin fane ilin na lang gof. Kipensi mga kumsukin ka naisi tayo kikaslan ka at kofin mo zinge. E wite ko siya kasak fan na si kumin fele palakin tilyang na ke molgin nga kumfinte molgin masimik nga net te yogelik. Nga kuminin fele ke molgin yan kat fin molgin na yogelik. Desi ma yoga kat sipe na tilyang nagikaslan nga din kan diksyon ni molgin na sipe yogelik. Nakat fin sulpe na molgin kaslan nga din yogelik na safla ya nga kumetiye ko in fele ke kofsingan nga kume kofese ka me pa apun kotle wangin na pa kolar si fena kolan gat makay na pa uskata gat makay na pa ko si ma uskat nga kumes kofin bone lime gat ke kofin mon singan pai ke klana zinisigil lang kondila kofse ma tako ke tembalong ko mulma ko enmal pasalaw ashmolwe Kofsingen el de subeta ko ke government ko el de tako ke kolan met el tako ke lomsin gat makaina nako de sube ipshigieta na tembalong gat pain nga ko mga finga kum nei got ke ma pailan got na mama e kek lage mo la como pangen fe ko woma got el vinashi nga kom na yash fe ko wo nga kom produce yash fe ko wo som likia kom liki sham lok liki rek malan bok liki mo lok if akalim ye glory lan God in bele na kayo. Ezekiel liara ramasing ke kof se kakakla tako ke tempala so mosheli ke no. Sak makap ke was singalol vak ma sak makap ke sis kenin felangan. Mol bel na kayo el ko bel na kayo Fekwane fatia wangin le il ash feko malim na kaywa shocking and Eric makinyak sang yakila maslan mo ito. Masing timbalan ka dashing kom. Aramaslal is yung shamsham kin timbal sa sa may vama suba masaya kyak tukun shaw lalo singe na timbalan ka dashing kom masing ngon matal ashing kom masing
the more we seek, the more we look into the Word of God, the more we go deep, the deeper we go, ayokilik, fako wo nga kong produce. Saf la ye, wang saf la ye, nga kong me ko flying tulpe. Mugigikalar si Vena, calling God Makaina by Uskato. Language mit lang God Makaina by Ajing Kuma. Jamjam la kuma jamjam, the glorify God Makaina. Ngasunashke. Narang excited king a read the Galmin Aramas Ladisigiang. Cleansing God king online God, my guest and a seeking God we witness ye guest and me saying it. Ngayon ino na payangan gan mulgun. Gasling God. Say the sap ngashak na fash kick off si maasha kipukunia ka. Nara lela ngansul pa na go deeper in your kilig. Itayak lang God, language met lang God, and online God in rek makunya in your kilig fako. Fako wo mga koin act fash kimulan, moling on love. Pagan marshur kisette, makulakak sa gingat, ashlan ka din mashlo siya, los wala fako wo, layla ka din isam yan namasingan. Dikin pagan marshur ka nga falakan at nasum. No, guys, rest the roof. Launching Wow. God. Wow. Prescott game. Kaksigin ka tigni na game. Ke compile layer ke malutut singe. Arlen na fan and na boy kalimakatayalom. Prescott launching ka ke umakatay ngam tau ke malutut singe. Aba ko makkalim siya lasingan. En si kufsinge prala. Mami siyan mulyak be. La adit si yeah. Oh my goodness. Yes, Eric This makinyag siya Papengan si mga liegam. Miami se kigas ko siya itan ma Miami se narang asum sukla Miami se. Donated si. where the river flows, everything will live. And nagawal pa siya alan ma-ashmol we. Ella, in fact, bang naki-measurement, naki-knee length, naki-kapasyo ye. Ang at na isyong ye kung flalaps ko niya, naki Suk-suk Sorry yan. tiniliyak na ay kam na siya na asya paguniyash makadvash kaya nga para lansing Yun. God kay gas Oh, man. amen, amen. Well, bilo malap. Kaya mutaki akatay na financingen. Breaking naki tagalaltam siya lagi sette yo. Naki akatay ki kabin malutut singe. Kaya ngayon daw eksham mit in kain akilin tignis kum sham met nga daga spesye lo sinakay dalakas magataske yo. Classmate damle labange. Lona sin kat kimalutut. Kulo ki fakak na kalam sumdal mediki na tignis. Bay nga wipengan kin pel ma classmate la ko ko Belgium nga sum na gen siya nga su classmate la ko. Di lagos ka. Kat class of 76 yekala. Kung na class of 88 yekala. 89 89 yekala. Okay. high Well, school. pangan. Damtal uya ka pange damtal derisu gulan sumdal ke mulutlut gulo damtal ke aslo malin wikat flok nurin siya ulak nge amen ngake paspasta gulo malap ngawi kung paspasta damtal lusina Mr. Emerson always water kaluman gulo malap ke gas medal pasnamit kimek gulo nakulo silba nakakatayak gikalam kulo na sim God. God is good. Amen. 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 Go solid, fresh water, saying God's power can transform us no matter how lifeless or corrupt we may be. Lamalap tamlel. Kumalan na tibin words. Kashikat. Nadaske pa kung faklalutlutak. Kaksikin God.
faithful Wow. ka. Kulo ke pa si selo mana ke tikini sila kalamin de ka. Mm. Dikia pa shem. Pai kata pela. Ngavin lutut nga alana paskek fin bisyak mo. Hey, I've arrived. Wangen o yela ka wanga leksyonik na Ana Paul sol patatle ke osho ko ate akile na klan. Ito la ka ita. Kaksagin Yeah. isa William family. Kuya strong. Gulo ke kasin mo. Kada ismising ya. God bless na kayo. Aglamalap. Ida flock na rumifa. George. Glory to God. Eh, Suratni. Matla siya nga Gulo di Oh, ginis. no. Na ba nga kahit. Yes. Glamalap. Kumala ka lin met kiligiya. Take it from here. Kung from ne dari na gat me kali. All right. Kloman lab digin. Lisitos. Thank you. Kloman lab kyash loman. CBA name kaksaking God kimiduti na wo. We go in long. Amen. Kloman lab ke ashlo man be. Kerly from Maui. Kloman lab Kerly. Kloman lab ke respond na ke messenger ben kain tagawi kata long last nage na year was kawain Maui akay ko was Melissa William naman rule mi saying Melissa Maui and Melissa Lisa Toast Thompson and Melissa William, they're twins. Lucky Ashlo was an gagsaging God gay was Amako long last na year was Colin Steve, amen. Jamaica. Kaya to'y name Jamaica, kulaw malap kaya sloman, pal si sipangan, wala lang nashwe, ye wakon sil nashwel som, flock lash and wala na sil, long lash na ye wak, kulaw malap kaya kumsyak na wikat na misenge, Dumpling Sir Nilangan, livecast is being streamed to Roku, yes. Ilkigatine Sam, in fact. Check out your Roku pe, Apple TV, Amazon Fire TV. Ash peke kung finlang se, kung finash ke. Ash yung my cash ngayon, kung kain somni kat stream ash peke. Pat P. Cherry, Oshcast Luong Alotela, she was taking Driscoll, fact more winds beneath the feathers. LOL. Pa yun na pa etik ni Senal, fact mo. Ngayon ang DSM with by the fruit. So yes, amen. Kahit kita malap. Kaksagin ka de ilo on alisa pa alisa mawikat fineno pa Laman na pa alisa no kaksagin ka ke kumasya. And of course, Leminister, Kilomalake, kahit nga mateki nila takolietari, may tekash ngayon na tikin ni Mitsukok sham. Bye! There he is, commentary, life cast lasha sham. Ay, Lumala kilakaksingin ka. tanta. Alam mo kasi nga katlang siya. Uta ka lumentary. Nauta ka lo. Ay, pangin. Pangin mit mata ka, filia pa siya. Sana na, Okay. ngan kaksaking gat kay was na kay wa kay pos yellow was in filia pa siya was na panganil mo kulo kalaw you're welcome pay pangan mo mataga kasla kat finne Israel tagat te kalme bagat actually keten ko tala ngan ko tala na in good spirit kepes ko siya filia pa siya was main ko susi ngon ni ngan singan katin se wo ke Digin fa kaya kung pasyam siya mga Eh, iso. nga kaliya na kung kaliya ti pray leben na. Okay, nga gusto Lumalap may kung makaya na. kaksigin kat ke may fact mas pusya gingen. Lumalap na si Wos alekat sa sakin. Aslo wosan in kain da kakatin kain sisin si ki malutut mas ngen. Kat sham ki fakolan ngan ka fruits ki gasing lisa.
ngalal fungimo katito lapie nake fruits nge kuncha ke ememo katito ke kuncha ke ememo pangan ma katsuke na kulo malap ke malutut mataka induti kat kaya alana takain akaya in kan kasha ya pesau na dik siaulak uya tignistan ya in loma afin shakin apena na siwos ngalal fungi apena ki faklal tignisena in kelsi loyol tamil frank ay los kewa lo malap na siwos na kewa nga may pange faklaka kataka ke kan Tuesdays tudang in sette tamil shirle eleta kain akata ya mulututsi na sen riyong Tignisena, take it from here, epange faklaga kulamala. Kulamalatekin, Terry Su, Terry, Katalan Zewo Pengan Sum, Gear Sloman, Isa William, Kulamalap Kigumdago, Yorek, Kat Fasibel Sinpe, Kulaban Assume Alisa, Kulakiar Sloman, Kaksaking God, Planet Jonas, Kulana Suaske, Fak, Akayagat Pinganalin. Kifkunsak akikat pinganalain. Pinamalaplan na long lash no simsaw loman. Lagi kumwi kata en neshuwe kat fasipeo asun. Alawana urumpe. Kahit bangan mars yuro siya may matagagas la. Aw kulaban na sumali sa kaksakingat. Kulamalap ke kumdaga flia pepe siya malak kayakat. Pangan saflayen livecast la shoye kong paroile katlan wikos na kaywa wikat pain shukat ke paroy ay nakikata paroy pe ke usa katagay niyak sa fila siyasin la shoye ka ke paroy at fa paroy babagalan kulamalalam na simgegas mo loma kong senasish hinduti ka daksiwasya ka Kashikot beke mo lash makat kena in fash fall na yimatom. We lolos na kay wasa matakawi ka toye kay nge los sa mafilia pasaya los kay los sa mawika din kay watch kalong makayna baba po min kain kafsalos ya kene los ashwe esang pain in alalos fall na gilong silom. Kotlong sa shakalos yak na kay wain broilash, es yak kilong silom, kalang lanalom in welalos, long kalang lom, in wikat na kay wagi vashalik lash, way yellow min karang in got, define protection lom, sa katala na tari leke, in sulpa na wikat in karang in got yang deki o ngayon na kayo wa, kalikimas na kayo wa. Kat paroyo hingi in Jesus, may tlango lash. Amen.